Baš da čovjek živi od sjećanja i upravo sve se vraća u sjećanje. Slušajući prethodnike, prisjetio sam se 80-ih godina, početka 90-ih, ali evo i danas sam ja poslije Kindije, nakon Hafske Mukavele, krenuo, evo kako bi smo večeras bili zajedno, i sutra bi trebao ponovo na džumi u Zagrebu, da mi je neko rekao prije 10 godina, znam da će se učiti Hafsa Mukavela u Zagrebačkoj džamiji. Mislim da bi bilo teško povjerovao nekome, evo nas 10 učili Hafsu Mukavelu, zapravo jedno od 5 Mukavela. Kao što su rekli cijeli muftija i glavni imam Erin Efendija, o važnosti učenja Kur'ana, pogotovo u mjesecu Ramazanu. Na početku Ramazana, kada mi je Hafiz Kur'an rekao da je došao na ovu večer, teško mi je bilo odbiti, zapravo mi ćemo koliko god nas služi zdravi, mi ćemo se uvijek odazvati, jer to je dužnost zapravo kada je u pitanju učenje Kur'ana. Ako je mogao Mohamed ibn Džezeri, šejhul Kurva, ako se smatra, iz Mekke se uputiti u Bursi da bi podučavao Kur'anom turski narod, onda nam je vrlo lako, samo nekoliko sati, znači za ovdje. Evo mnogo hvala Želešanu za strela koji su doprinijeli večerašnjoj organizaciji da je jako Želešanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل